Hello viewers sole subscriber ho na bon chawin ka channel ka hilim chi ovin chule tu ni ni kho a hi Naovop ti lai hapta nga a ki pana hapta som sunga ne loading ne le cha ko ho I hin sai ding o a hi in hezi chun video hi a chai chan gai anangai ding in zong na bon chawin ka hin ti mo ben a hi kha na chu cafen ha na ki ti pau pau don tho hi han lang ne tho hi zong le ini loading I don loading ovin zong a pha na hi ahi le cafen ha na ne le cha hon ni a don hin inaubu sunga naw sen hun ki zil til ho hi I chan gaya asu kha ham ti le akhat na a chun zakhat la a som sa gi ta bang hi naw sen hi bailam cha khil thai a hi in azi chu inaubu a thi san gui chi pen hi cafen khun asu nyawa cha ko na chu oxygen hui thing ho naw sen hin amoding bang hi amo thailawa chuting le nutrient kiti anpha naw sen hun khan lit na dinga hi chi anpha zon so amoding banga amu thai sa lo a hi chuting le ani na a chu naw sen a khan na lampang zong hi thlasama hi cha ko na chu bailam cha naw sen hi anu naw bwa ko na hi khil thai a hi athum na a chun naw sen zong hi ama hi adam theina zong thlasam ding chuting le a weight zong hi agi dan zong hi zang the tho ding hi cha ko na chona na za chom a hi nei ding na hi nei ding ho cho pi ham te le hailam panga boina a hei ha sa ding ani na a chun jaundice na ki ti thin khanat na a hin nei ding ati chung dup cha chu ding chule a ki khan hlit lam panga hi vai kai ding a ki khan hlit ding panga ki khan hlit so lau ding thlasam ding ti na hi in chuting le abana chu hi le naw sen a thlo lang song hi a effect asu kha ding a thlo song ha zo lo ding hi chi Naovop ti laya cafen hat na ini a idona hi le naw sen hi hingmo thai a hi in mi to aba ding bang do zo lo ding chuting le ama hi a khan ding banga khang thai ta lo ding a thlo song hi ha zo ta lo ding hin hi chi chu ADHD akiten hi chi hi ji a chu naw sen hin vop til nupi tha hian lang nupi ho hi song le he deu chu cafen hat na lampang ho hi thai chana ini loading oven a pha in I ham tia idu tan tanova ini nomba hi song le 200 milligram sanga thlom zo hi ni te ikut oven a pha na hi ani na nupi Naovop til ho ne thailo ho chu le shellfish akiti in hi chu ai pawa I se le a ho khi a asunga anga kini ho a hi lo le alum nei tiu te hi so ho ke sei na hi in ve sa na lobster kai kung lin chi shrimp kai kung neu chi clams nga phulip mussels tuipi nga avun ta a kini loi abale crabs ai kiti ho abale tuilung kiti ho a hi le ipida hi cho hi nupi Naovop ti ho dinga danger ki chat ham te azi cho amho hin nasata a bacteria na hit ho pu cho abale parasite kiti ho hi cho hi ahut nei ai lawa hi le athan nei ti ho hi apu hi ja hi chu nupi Naovop ho in a hin ne ting ba hi le hi chi bacteria virus parasite ho cho amon a hin ne tha ting ba le food poisoning anai o cho hi chi food poisoning hi ipi ham de le anni acha awa kona agunei kiti hi cho ho no ma hin hi ji a cho Center for Disease Control and Prevention CDC ho na saina wa chon nupi Naovop ho hin adi di a food poisoning hi anai num di sarove ti cho a hi le hi chi food poisoning ne le cha a ko na agu nei hoi hoya hong kon ham te le a chonga I hin min pha ho zo si cho hi cho cho bacteria na hit pu ho ko na chu hung umji ta chu a hi le hit ta bang ho chu nupi Naovop ti lo ne kha ting le a phat lo na chu pi ham ti le anaw sen hung ki zil til jong chu khil la thai a hi lo le anaw jong chu a hla hling lawa jong ping thai a ban le adam thai na jong ha ta hi asu kha thai chi hi ja chu hi cho hi phalawa hi in chi chung chu na chu hi chi gan hing ho hin tui la a ho thi e ve ta akilap thau ta banga kerosene tui lai ga sonai la akilap ta bang aval ho chu ko mercury ki tin hi cho ho ani kha zeu cho ata sa ba be dan ji ho cho nupi Naovop ho ne tinga hi le hi chu naw sena dinga phalau anu dinga jong phalau epizena mi te le hi cho chon naw sen thajung ho jong asu si thai chachung chona jong naw sen hi akhan ding banga ki khan hlit thai lo chuting le naw sen chu hingmo a
a hinding banga mi to bang zau talo hi ta bang na chu nei thei je a hi Naovop ti lai le nu te ho in ni e cha ho hi aya dinga zong apha naw se na dinga zong apha hi ivedovin apha ina hi athumna nupi Naovop ho in ani loadinga pha chu hi le process meat akiti in hi chu ai pawa isaya hi le sa ki chan bung bunga ni le cha ki sim ho ki saina hi in ve sa na sausage hi chu sa ki chan bung bunga agila ki thung sagil za pho ho hi in aba le hot dog chu hi le chang hla ki sunema ala a lau thul ho ki hla anam thai zat ki hla a chang hla nem ho ni thai ki sim ho ki saina hi in World Health Organization in asaina a chun hi chi hi process meat hi cancer na kun do na number 1 hi e ati na hi a hi le hi chi chu nupi Naovop til hodinga a hi lo le nupi Naovop hodinga a phatlo na ipiham ti le hi chi hin naw sen zong hi anu ai sunga ahung khana pa nai cancer na to hin a hin khan sa thai a hi in ahung li ding zong le cancer na zong hi naw sen in anei the hin hi ji chun a danger ma jingin abana chu a phatlo na ki choi pi ham te le hi ji process meat sa ki chan bung ni the ki sim la a hin chi hi a hat ma jingin hi chi hat na pen hin BP na sim do in blood pressure chi asim do in cha ko na chu anu na zong anu dinga zong na so thei naw se na dinga zong hi BP na zong anei thei hi sia chu hi chi hi phalau ta khat hi in abana phalau na ki chu pi ham te le nitrite ki ti chemical khat zaw cho hi chi pen hi pi ham te le asa chu a hi lo le ani thei chu pink color a jing na dinga chu hi chi chemical chu ki hla hin hi chi nitrite chemical pen hin cancer na bailam cha asim do thei hi ja chu nupi Naovop til ho le Naovop ho in zong hi chi process mi sa ki chan bung bunga ni thei ki sim hi ini lo ovin aya ding le naw se na dingin dam theina hi alina chu hi le zu a hi in zu ki ti hi nupi Naovop ho in don lo be ding a hi azi chu hi chi zu hi thamcha donin lang tampi ta don zong le chun nanga dinga le naw se na dinga hi aphatna I macha lo a hi in hi chi aphat lo na ho chu ipp ham hin beo hite akhatna chu hi le Naovop laya zudon hin naw sen ata sa ha ta in asukha in amai hingmo zong hingmo thai chuting le adang chui pi ham te le naw sen zong hi Naovop laya zong hi la thai abale athaling lawa zong ping thai naw sen so mi to bang lawa zong hung ping thai chuting le awe zong lawa gi lawa zang the thu got bat bu na cha zong hi hung ping do thai abale aphalo na ki dang chui pi ham te le oi sunga naw sen a pen chu asunga zu na don ti nga hile ama cho na tam pi ta to chun hung ki zil tha a hung pin hla ting le ama cho a memory athil he thaina pa jong ho Hahat.L loading chuting le mi to bang talawa chapang chu a hin khulum ke a jong hingmo thai hi ja cho nu ti ho hin Naovop lai le zu ki ti hi them cha hi jong le I don lo be ding ovin song a phana hi anga na chu hi le sa ki hon min lo a hi in ai ho gam la achun sa hi a hlang pin I hon min nawin gamdanga ko restaurant vel la ho mi ho khon sa sande do ani ji cho hi cho ta bang kho ki saina a hi in hi chu ho ta sa dinga I chan ga ya phalau ham te le nupi Naovop ho dinga cho a phalau na cho asunga anaw bu anaw se na dinga ho ha ta effect a hi in kho gil na nei ho in mi ching mi thimon a saina chon nupi Naovop ho hin normal mi ho sanga hin Naovop lo ho sang hin som vaya tam zo hi chi na hit ho hi ata sa chung ba hin effect a no me ati cho hi chi a cho hi chi sa aki hun min lawa asunga na hit na lai pen ho ini tha hi le sunga naw se na dinga cho a phat na cho pi ham te le naw sen cho athi sa zo hung ping do thai abale naw sen zo cho kisumo thai athi alung mang thai a hi lo de naw sen cho aphat apin phat hing lawa zong ping hla jing thai hi chi sung cho na cho hi le a hlu zong si thai abale a khumu na zong boi thai
akhuza na song hi bui thai hi chan ga ya chu sa amin lawa ni chu naw sen hin kho adinga na sata a buina thai pi jina mi tele hi chiwa na hit ho parasite ti ho adang dang ho hin naw sen asunga ahung ki zil til til chu a hin attack pha na chu hi chan ga ya chu ama dinga thi chan ga ya na su thai hi zia chu mi nu te hon ini cha hoi hoi ta ivet phanu anga ina hi agup na chu hile unpasteurized dairy product akiti in hi chu biham tele bongno ya ko na ke sim do ne le cha aki omin lo ho cho ho ke saina a hi in hi chi ho hu ve sa na chu ibiham tele cheese blue cheese berry kiti ho abale bongnoi omin lo kiti ho ho nupi nawap ho adinga danger ki chat ta hi in ipizina mitile amho ho gancha a ko na hunkila do hi zia cho gancha chunga na hit pa ho hingna lai hi cho hi chu asila ini a edon zingai le hi chiwa na hit pen ho naw sen asu kha hi cha ko na cho naw sen hi apha lawa jong ping thai a hi lawa hi le naw sen jong hi athisa jong hung ping thai thisana longmang thai hit chan ga ya chu hi chiwa na hit mo kho naw sen hin kho hi asu kha thai hi ja chu hi chilam pang hi bong no idon ni ting jong le om sa de don de abale cheese ho bong jong chu ni le cha isim na la ba i jaw sa din jong le su sat na chi jaw ting le ini cha la jaw sa anga ina hi azi chu hi chiwa bacteria na hit jaw ho naw sen na dinga phalau ta hi ti jong chu he ding ovena pha na hi aget na chu hi le thing changmai le leng thei hi in thing changmai a hi oi sunga bumi na ding lo khat a zawin hi chi chu pa pen to kimo pa pen akiti in hi chi hi nupi nawap til haptanga a ki pana hapta soma naw hin vap ho ading in a danger in hi chi a danger na chu pi ham tile naw sen jong hi khil ha jing thai a hi in adi dia thing changmai amin lo pa ho mi ching mi them ho saina wa chun hi chi ho compound latex kiti hi asawin hin chi so oi sunga naw sena ding a danger di sanin a hi chule adang kha chu nawap ti la dinga ha ni lo dinga pha chu hile leng thei a hi in hi chi leng thei a hin bromelain enzyme kiti sunga bumi na thai khat hi azaw ke din hi chun naw sen hi ichana effect ham tile naw sen iwap til pa jong chu a hi hla sa jing thei chi song chu na jong chu naw sen jong hi a ki khan hlik ding ba ki khan hlik thei lo jong a so sa thei na hi chi hi si a chu naw sen hi ahung ki zil til hin thing changmai to leng thei jong hi ha ne lo ding in jong a e a sai ovin hi akona chu hi le ken food hi in hi chu ngatin satin tin sunga ni le cha ke koi phat ho ke saina a hi in hi chi hi pi bola nawap til ho adinga ni lo dinga pha ham tele azi chu atin sunga ni le cha ke koi ho sot pita am thaina dinga chemical ke hla a hi in hi chung chona song atin hu thi e akai na lo dinga song hi chemical ke hla a in hi chi chemical chu bisphenol bpa tin song a ke kawina hi a hi le hi chu scientific research a amodo dong zui wa chun bpa hi sota atin thi e kai na lo dinga chemical ki hla pen chu ahung so ting le ne le cha chunga chu hung chu ji a hi chu nupi na wap ti ho chun ani kha a hi le naw sen hung ki zil til a dinga chu ti zat ta so do thai na hi ativin chule study published in the Journal of American Medical Association ho in amodo dong zui owa chu nupi nawap kha chu azun la a bpa a lever hi ahung sana a hia le ama adinga anaw chu hingmo ta hung ping do thai a hi tin song a sel ben a hi adanga study khatna amodo ki nawa chun nupi nawap ho hin amho hi azuna bpa a lever sang ho hi anaw sen jong hi a hi hlanom athi along hlam no me tin song hin a sel ben a hi Hizi chun American College of Obstetrician and Gynecologists ho in asaina wa chun obstetrician iti tinga hile nausen lampanga nausen hung ping hla lampanga thipna nei ho chule gynecologist iti tingle numei na lampanga thipna nei ho in asaina wa chun nupi nawap til ho hin a hi thai chana khitabang ho hi chemical hat na bpa zaw na ho hi ne le cha ho hi ini alo dingo he chi sa nga chu a thing sat ho ini dio ve sa na chu ngatin bang chu na du cha ta cho
satin bang na du cha na hi le hi chu a chemical Hahat.L je a chu hi chi la chu bazala nga a thing sa zo gi cho deu ini deu a hi lo le sa a thing sa zo gi cho wa ini ding ovin advice able ovin a hi hi si a chu nupi Naovop ho hin ini I cha ho hi hoi ta I ki hlanova I sunga I cha ho zong hi mi nung a pha a chu le ta sati bukima api na thai dinga hi ni le cha zong ke ngama hi ti zong hi mu do thain a umin ji chun nu te ho chule nu mai te hon I he dingo chu ini I cha ho hi chemical Hahat.L ho hi a hi thai chana ini lowa hi le I cha dinga pha hi ti zong chu I he do thein tin a hi le video hi a chai chan ngai na vet na na pha chum pi hi le midang na long si le na ngai lut ho ka ma zong thot son in lang am hoi zong a pha chom pi thaina dingin a kit video a ki mo ki dingin song na bon chawin ka hindi mo win na dam sel tawin